Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo Hoxtzibaon San Juan. Chirishi kain ki kwang shning la judi utli Jesus kitaqe Jerusalén. Aran Jerusalén chishkat liroke bale li karner kwajunit sakam bilha Bethesda shkaba sa atinopal hebreo o chimoebal kwanke chire. Chisaeban kwanke nabal likh kwanke muts yekroke utsikatke yoke chiroy beninkel naqtaek an liha kwan utaran hundi kwin kwakshaqlahush kakal chia rokik lishtjahel de Jesus kiril naqkhiljo utnashnaw naqaknaqter rokik chijo kan kishcherre matakwak kira kisumeksh banikah Kakwa manina oksinkwesa diha na ikasik unakjokin chishik halanchik na kubeksh bekwach kishchele Jesus re kwakli shoklach nachat utben tuktoki kirag likwint kishok lishchinachat utki okchibek avanza sao nakikulmanga an hokanak ebla judi ki okchichebal re likwint lito shkirak sábado nakwan inka usta kamnat nachat kichaqokan utkishche ishkirta sinkwesh kwe shoklach na chat le eban keshpatsre ane alis tioka shok utben likmir tishkirtasik inkalnashnaw anitaan shbanak na balip likwangke salinakhekan utli Jesus akshel aran mokonchik li Jesus kishtaw likwing sarochoch li Dios utkishere kereta shatkira matmakopchik renak michalk saben hunak railal ashalarachik chiruaan ko likwing utkoshere la judi nak ali Jesus shkirtasinkre hokanak ebla judi keshsik li Jesus resh chapal shbanak na shbanu ain sa sábado Ratin likakwa bijak shakustana ruem hokana sekira utsestablis kolvale Rikinara Matias tiukwaber stirkasim na balikyak lakwanan hakwa Jesus Rikinara Matias tiukwaber stirkasim na balikyak Sita shak shirupa makhelal vet hataw lisail kwan Rikinara Matias tiukwaber stirkasim na balikyak lakwanan hakwa Jesus Rikinara Matias tiukwaber stirkasim na balikyak lakwanan hakwa Jesus Cosa le café, magale patulay,
kwe Jesus kahona koara konak la achara eblik ya khonshil kutan Thank you.